Igisirikare gifite ubutegetsi muri Mali cyahagaritse by'agateganyo ingabo za ONU mu butumwa bw'amahoro MINUSMA gifashe uyu mwanzuro iminsi mike abasirikare 49 ba Cote d'Ivoire batawe muri yombi ibitaranyuze Mali aho yivuga ko binjiye mu gihugu nta ruhushya. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi ari muri Chad aho yagiye gusura inkambi iherereye mu majyepfo y'umurwa mukuru N'Djamena. Muri Kenya abahanga bavuze ko kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu byagaragaje ikinyuranyo mu kwigira, babishingiye ku kuba hari abakandida bakoresheje indege z'akajugujugu zihenze mu kuzenguruka igihugu. Umuyobozi mushya w'ikigo cy'igihugu gikora ibijyanye na peteroli muri Libya Farhat Bengdara yatangiye imirimo ye umunsi umwe nyuma yo gushyirwaho na Minisitiri w'Intebe Abdelhamid Dbeibah. Iki cyemezo cyatumye Amerika itanga imbuzi yo kwirinda ikoreshwa ry'intwaro muri aka gace. Ingamiya zo muri Nigeria zitatse amabara meza zakoreshejwe akarasisi mu mihanda yo mu gace ka Bida ni mu rwego rwo kwizihiza isozwa rya Eid al-Adha mu majyaruguru y'igihugu. Uyu ni umuhango uba buri mwaka umaze imyaka irenga 200.